الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu 12 Zulhijjah 1445 Hijriah bersamaan dengan tanggal 19 Juni 2024 Masehi. Mari bersama kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Junaidi Hasim dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Habibi Lutro Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Husni Tamrin dengan pembahasan tauhid. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau pada para jamaah sekalian agar berkenan mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah Rabbi maklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من سحر أهلها استغفر الصلاة رحمكم الله استووا pakum pantas sutu papai min tamami salat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر لله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار
اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وفي أموالنا وجميع أعطيتنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala walladzi ahaqqu bitahmid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidan barabban syahidan la ma'buda siwah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Saudara, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita semua selalu dalam sehat wal afiat. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini hari tasyrik. Hari Senin lalu Idul Adha. Hari tasyriknya hari Selasa, hari Rabu dan besok terakhir. Takbir membesarkan Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ketika disebutkan takbir, artinya semua orang membesarkan Allah. Yang bertakbir itu membesarkan Allah. Yang lain jadi kecil. Ketika dia katakan walillahil hamd, hanya Allah lah yang pantas untuk menerima pujian. Jadi kalau ada yang muji kita, sesungguhnya dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita memuji seseorang, pahamkan diri kita bahwa kita sedang memuji Allah. Karena yang pantas untuk dipuji memang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saya ucapkan dari sini, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan setiap tahunnya Bapak Saudara selalu dalam kebaikan. Kita galak nambahi taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak saudara-saudara yang belum berniat untuk i'tikaf, mari bersama-sama kita i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim min kulli dhanbin zahiran wa batina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Minggu yang lalu kita sampaikan ada hal yang baik sekali dan ini mudah diucapkan, sulit dalam pekerjaannya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang kamu tak sukai, mudah-mudahan itu baik buat kamu. Kadang-kadang kita kalau disakit keluhannya panjang, baru disakit padahal sakit itu baik buat kita. Uji yang nyakit sakit itu ada yang nyakit tapi bagi yang disakit
baru pilek, mungkin batuk, mungkin atau yang lebih dari itu, banyaklah keluhannya, panjang keluhannya. Padahal yang tidak lemak tadi itu baik buat yang disakitkan tadi. Uji yang menyakitkan. Kadang-kadang kita sepihak, nak lemak itulah, terus nak lemak. Padahal ada kadang-kadang yang lemak itu tidak baik buat kita. Tapi bukan falsafah dusun kita ya, lemak di diri tak lemak di urang. Ada juga bahasa itu kan. Bapak, jadi dalam perjalanan hidup menuju Allah Subhanahu wa taala mesti bersesuaian dengan kemauan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya sifat namanya irada. Kendaklah dia. Sekendak dia memang. Wong nak dinjuknya hidayat sekendak dia. Nak disakitkannya, nak disembuhkannya sekendak dia. Wallah yahdi may yasha. Terserah dia. Sekarang yang nerimo ini pacak apa tidak? Jadi yang kita bahas kemarin itu soal nerimo dari keputusan Allah. Kebanyakan wong galak nyebutnya manusiawi. Iya memang manusia dijadikan macam itu. Pokoknya kalau yang ndak lemak sulit nerimonya. Tapi kalau yang lemak cepat lupanya. Misal, kira-kira minggu depan kalau dapat duit 10 juta. Duit 10 juta nih, lado di sini, bakal dapat duit 10 juta. Ngedem apa nak disiarkan? Kebanyakan ngedem. Lemak di 10 juta, nak diapo ke kan? Tapi kalau dibeli ke motor dapat second. Nah, itulah, itu galak dihitung dengan kemanusiaan. Kalau hilang di 10 juta, wah, mungkin pacak masuk kemana-mana itu ngomongnya. Tapi kalau dapat 10 juta, ngedem. Nah, itu bahasa kitanya kan. Nah, sementara di dalam perjalanan hidup tidak bisa lepas dari lemak dak lemak ini. Nah, waktu dak lemak dengan waktu lemak, mana cara nerimonyo dari keputusan Allah ini? Waktu minggu yang lalu kan pernah kita cerita soal kulit pisang weh. Yang nyampak kena kulit pisang. Ributnya luar biasa itu. Padahal nyampak itu kalau dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, selesai. Tapi dia tidak kembali kepada asal. Dia stop di pasal. Kurang ajar yang buang kulit pisang di mana lah, dia cari. Nah, karena stopnya di pasal tadi, sulit menerima waktu dia jatuh. Padahal jatuh itu baik buat dia, karena ada hal-hal yang kita tidak ketahui supaya jadi benar. Bisa saja. Ini Bapak Saudara, saya hanya mengulang sedikit untuk yang kemarin supaya kita dalam arti kata mano nerimo baik atau lemak itu dengan buruk atau tidak lemak sama, karena sumbernya siko ya. Nah, hari ini Abah kita nulis cuplikan kecil saja, dia tulis sedikit, makrifat kepada Allah sesuai kemampuan akal. Bi annallaha yaghfir lahu wa yaj'al qabrahu radatan min diyadil jinan wa yanzil alaihi surur
warahmah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbaran an kulli ma syahida wa dzakiran kullama alima fastadillu bidzalika ala wujudi jahlihi. Siapa yang selalu menjawab segala pertanyaan dan menceritakan segala yang telah dilihat dan menyebutkan segala yang ia ingat atau yang ia ketahui, maka ketahuilah bahwa yang demikian itu suatu tanda kebodohan orang itu. Menjawab segala pertanyaan yang berhubungan dengan ilmu batin yang dituangkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati ahli makrifat menunjukkan adanya kebodohan. Demikian pula jika menceritakan segala yang dilihat, sebab semua itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakannya kepada seorang hamba. Jika diterangkan kepada yang bukan ahlinya, hanya akan menjadikan ejekan dan menimbulkan fitnah belaka. Karena itu yang menerangkan atau menceritakan berarti bodoh. Innama ja'alad daral akhirata mahallan li jazai ibadihil mu'minin li anna hadhihi dar la tasa'u ma yuridu ayyu'tiyahum wa li annahu ajal aqdarahum an ayyujaziyahum fi darin la baqa'a laha. Sesungguhnya Allah menjadikan akhirat sebagai tempat ganjaran bagi hambanya yang mukmin, sebab dunia ini tidak cukup untuk tempat apa yang akan diberikan kepada mereka. Juga karena Allah sayang akan memberikan balasan pahala mereka di tempat yang tidak kekal. Dengan menyampaikan keindahan makrifat kepada orang lain sesuai dengan kadar akal mereka, akan menghindari dari kesalahan dalam menafsirkan zat Allah yang Maha Agung. Bagi ahli makrifat akan mendapatkan kenikmatan yang berharga dan belum pernah dirasakan di dunia ini. Rasulullah SAW menceritakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, a'adattu li ibadiya as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara biqalbin bashar. Aku telah menyediakan untuk hambaku yang soleh apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga atau terlintas dalam hati manusia. Bersabda Rasulullah SAW, wahai umatku, sesungguhnya tempat pecut kuda dalam surga lebih berharga, lebih baik dari dunia seisinya. Wallahu alam. Tapi ada catatan kecil di sini mengenai ma'rifat. Ma'rifat berasal dari kata arafa, yaitu irfan. Ma'rifat artinya adalah pengetahuan, pengalaman atau pengetahuan ilahi. Ma'rifat dalam istilah yakni tasawuf berarti pengetahuan yang sangat jelas dan pasti tentang Tuhan yang diperoleh melalui hati nurani. Bapak Saudara, ini yang Abah tulis. Minggu yang lalu juga sudah kami berikan satu ilustrasi tentang orang wukuf. Arafa ya'rifu irfan, itu hendaklah setiap manusia dia itu mau dekat dengan Allah benar-benar kenal, tahu dengan sifat-sifatnya, tahu dengan gawiannya, tahu dengan asma-asmanya, dengan namo-namonya. Karena setiap nama itu ada bagiannya yang dizohirkan. Nah, untuk itu ketika kami sampaikan bahwa orang-orang wukuf di Padang Arafah itu yang pantas sekali ketika mereka
berhubungan, berkomunikasi dengan Allah di saat wukuf itu sangat luar biasa ketika dia mau mengenal dirinya. Jadi di saat itu yang wukuf kemarin tanggal 9 Zulhijjah itu, kalau kita di Palembang nih puasa, itu takorubannya lewat siang pendekatannya. Tapi di sana Allah bukakan untuk dia tahu dengan dirinya. Jadi saat itu mereka-mereka yang di sana, ya Allah, aku ini sebenarnya siapa? Dosa banyak. Nah pada saat itu mereka berkomunikasi, itu tidak ada halangan antara mereka yang berada di Arafah dengan Tuhannya. Jadi komunikasinya itu langsung. Nah tahu tak mereka ketika masuk di Arafah itu diundang oleh yang punya Arafah itu. Acak sampai ke situ untuk berkomunikasi dengannya. Kita lagi ngiler-ngiler, kepengen yang sudah haji itu, kepengen lagi. Yang belum haji nunggunya 23 tahun daftar sekarang. Pertanyaannya, ya Allah, kapan aku baca di Arafah? Kalau ada hari yang semulia itu, ada. Tapi itu di malam Lailatul Qadar. Cuma dan dijuk tahun malam 21, 22, 23, 24. Pilihlah di antara itu. Tak katik ketetapannya tetap malam 27 tak katik. Tapi kalau di Arafah tetap tanggal 9. Tak katik tanggal 10, tak katik tanggal 8, tanggal 9 itulah. Maka setiap tanggal 9 itu sangat luar biasa. Beda dengan Lailatul Qadar. Nah, orang di sana hanya memanfaatkan waktu dengan nilai duit 50 juta, ada 200 juta, ada 300 juta. Hanya di waktu yang mungkin sekitar 6 jam atau 8 jam yang mereka bisa untuk duduk di sana. Coba bayangkan, apa yang dikejar? Kalau tidak dapat dasarnya, uji wong kita kan. Tapi kalau dapat, masya Allah, dapat apanya? Dapat ampunan tuh kan kita banyak salah. Jelas Allah ampuni. Kayaumin waladathu ummu. Kalau siapa keluar dari Arafah, dia minta ampun, diampuni. Dia nak doa apa dia. Tapi kita tahu diri tak? Kita pacak berangkat ke sana 50 juta. Itu siapa kan? Siapa yang undangnya? Siapa yang ngeluriskannya? Kita pacak ke sana dengan duit 200 juta. Dari mana? Siapa melakukan itu? Nah, siapa kita ini? Pakaian sama enggak lo? Tidak ada satupun yang berpakaian kecuali dia tidak ada haji. Kecuali dia tidak ngembek haji. Ada Ustaz. Wong catering itu tidak ada dia pakai pakaian ihram misal. Iya dia tidak ada ngembek kan? Ada. Tapi yang lain pakaian sama-sama kalau pakaian ihram itu. Oh, luar biasa. Nah, artinya yang ini, yang ma'rifat ini, waktu itu kesempatan bagi jamaah haji untuk tahu dengan dirinya. Kami ulang lagi, untuk tahu dengan diri supaya kita ini tahu diri, bukan lupa diri. Misal semalam kita tidur kan, terus dibangunkan, hari ini kita ngapain? Orang yang dekat, orang yang makrifat, orang yang ingin dia dekat kepada Allah, dia selalu mencari celah. Begitu dibangunkan, Rasul sudah ajarkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tak kata yang diingatnya yang lain, kecuali dia bersyukur karena sudah dibangunkan. Maka Abah kalau sudah ngomong bangun dengan tidur itu, nyawa kita tidak jauh. Bukan setahun 2 tahun lagi, nyawa kita di ujung tarik napas. Dulu saya nggak paham juga Pak.
Setelah dicoba, uji apa? Kalau naik baik, tidak turun lagi. Nah, bahasa apapun itu, ada laju, ada tegapuna, ada dead dan segala macam. Hanya tidak turun. Lah kalau turun, tidak naik lagi. Pakai menit, pakai detik, pakai jam, pakai tahun, tidak sebatas itulah. Luar biasa, lama Pak memahaminya. Jadi tidak perlu lagi nak tahunan, nak mingguan, nak bulanan apa. Kapan ingat turun naik napas, berarti kita sudah mulai tahu diri. Karena yang naik turun ke napas itu, dia yang menciptakan kita, dia pula yang ngengkemnya, dia pula yang bakal yuhyi wa yumit. Nah, wong yang di sana tadi yang namanya di Arafah tadi hendaklah tahu diri. Kita sekarang juga macam itu. Hendaklah tahu diri nak kemana kita, dari mana kita. Terus kalau cuma dunia habis. Tidak. Nak kemananya ini nah. Jadi kalau sudah wa ilaihin nusur, kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan raji'un itu. Kembali kepada siapa? Kepadanya. Subhanallah. Nah itulah ketika orang-orang yang dekat dengan Allah menggambarkan kehidupan supaya dia tahu dan kenal dengan yang menciptakan. Nah, jadi kita tahu karena kasih tahu. Kita hidup karena dihidupkan. Jadi jangan nak bertengkar soal yang macam ini kemudian kita hidup dewe. Kita pacak dewe, kita beli mobil dewe, kita muat rumah dewe, Tuhan lajulah. Nah untuk itu Bapak Saudara, hari ini mari bersama kita renung sejenak tentang yang namanya tahu dan kenal dengan yang menciptakan kita. Dia kasih waktu itu, teruslah berjalan, lihatlah apa yang aku tampilkan, kamu akan bersama aku, zikirlah kamu, secepatnya, sebanyaknya aku akan ingat kamu seterusnya. Kalau kamu berjalan dengan melangkah sedikit, aku dengan cepat. Itu Allah ajarkan kepada kita. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin. Ini saja dahulu, wallahu alam. Mudah-mudahan Allah berkati kita dengan ma'rifat yang panjang sampai akhir insyaallah ya, tidak goyang. Mudah-mudahan iman kita bertambah, ilmu kita bertambah, dan amal kita bertambah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya Allah, ya alima ma fi sudur, akhrijna minadz-zulumati ilan nur, nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma hdina hidayatal muhtadin, Allahumma hdina hidayatal muttaqin, Allahumma hdina hidayatas sabirin, Allahumma hdina hidayatal mustaghfirina wat taibin. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa dzamban maghfura wa sa'yan mashkura wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.